Rekla mi je čovjek da ti budem dobra. Takav je red. Pa primakni se. Tu više ne vrijedi kopat. Gotovo, gotovo. Da je 21 godina ovog jada. Samo da preživiš. Ti neš u Njemačku? Nisam ti ja više ni za šta. Pojelo me pa gotovo. Ajmo. Najbolje bi bilo leći ovdje, zatrpaj rudnik i pokopaj Ivana. Kume, šta ćemo s kućom? Je se makla od zadnjeg puta. Sjedi, Kat. Neka, stajat ću. Idem ja. To zbog. Zbog. Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tiha ne vodi i krijepi dušu moju. Sjeti me se, Gospodine, u kraljevstvu svome. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje do vijeka. Spomeni me se po svojoj ljubavi radi dobrote svoje, Gospodine. To su indijske vježbe za rekreaciju tijela i duha. Hoćeš da te naučim? Pa, nećeš škoditi. Evo, ovdje su pravila. Sjedi. Vježba
vježba 28. Izvodi se sljedećem položaju. Sjedite. Ovako. Opruž noge, obe. E sad, privlačiš najprije lijevu nogu, ovo je desna. Privlačiš lijevu nogu, evo ovako, spusti koljeno do prepone, ako može čak do bedre. To nosi mir i spokojstvo. Opuštenost tijela prelazi u stanje duha. Boli li te? Kako se osjećaš? Kao boksač u knockdownu. Sad vratiš lijevu nogu, a privučeš desnu. Diši duboko, ali mirno. To nosi mir i spokojstvo. Opuštenost tijela prelazi u stanje duha. Kako se sad osjećaš? Kao u tramvaju u 2 sata kad svi nalave. Sad napravi ovo. Lezi napod. Opruži se. Raširi noge. Ruke tvoje tijela, tako. Dlanove gore. Zatvori oči. To otklanja nesanicu i psihičku depresiju. Diši, na nos, u ritmu ponosnog hoda azijske deve. Idemo. 1, 2, 1, tako. Idi side. 2, šta osjećaš? Krasno, savjetniče, bacite mi pojas za spasavanje. Mene je to preporodilo. Dajte, noge gore, noge. Idemo. Bravo. Leđa tu, ispružite, slobodno. Tako. Jednu ruku iza glave. Ne. Obje ruke iza glave. Tako. Zatvorite oči kao da spavate. Morska jelačica spava, shvaćate. Ili glavica prolazi. Aha. Eto vidite, još malo pa ćete vi pjevati, to jest spavati. I na moj znak, Katarina, slušajte, gledajte, na moj znak, otvorit ćete oči, spustiti ruke i polako preći u sljedeći položaj. Onda ću vam reći sad i vi polako počnete skidati bluzu. To znate kako se radi. Bravo. I kad ste skinuli bluzu, ja ću opet reći sad i vi polako otkopčavate suknju i puštate da padne. To znate kako se radi. Znam. Fantastično, ja sve svađam prvi. Onda dalje dolaze na red gulahovke. Ja nosim čarape. Još bolje. Onda skidate čarape i na moj znak. Skida grudnjak. Bravo. Sve svađam prvi. Onda dalje, na moj znak ponovno. Ma puno pričate, znam šta ću da dajte taj znak. Dobro, ako smo treba pomoć. Reci, treba da se neko Ti ili Nikola. Evo. Bismila, moj Franjekola, moj povratime. Kuća ti moja danas tvojim domom. Hvala silni pašo, nek te Allah silni blagoslovi svoju svjetlost vječno učini. I naš biskup, upravitelj cijele crkve u Hercegovini, kojoj ti pašo na čelu svoje mudrosti stojiš. Nek smo se vala sastali i nek smo se po ovom poslu sastali. Čuješ? Ja ovo 33. čekam. Rafaele, Ercanđele, svjetla kapo, što puno toga priko svoje glave preturi. Ova su mi pisma poslali protiva tebi. Tvoji ljudi po Milanu. To su pripis tvoja pisma sa Bečkim dvorom protiva Turcima. Ali ja im ne vjerujem, jer dobro ja znam da Asumu dovu ne uči. Nego uzmi ta pisma, pogledaj da se znaš napredak vladati. Hvala ti, Ali pašo, na darovima. Strpi se malo, pomozi mi skloniti svi mi u stranu. Ruže, bolje ti je bila čuvat goveda.
Ajde, majko, ne prigoni bolna, dočekate Stipra, nevistu i ne vale čuru toliko. Ugodno putovanje, gospodine Čvorak. Gospodine Čvorak! On je malo glup, znate. A, dobro. Da, dragi, znamo. Gospodin te želi sretan put. A, da, hvala. Tako. Samo posle vas, gospođo Čvorak. Da. Gospođa Čvorak, gospođa Čvorak. Da. Jesam ja to dobro čuo? Još nisi, ali hoćeš nakon operacije. Bolje ćeš čuti. A sad kreni na svoju farmu. Na farmu? Na farmu, da. Da. Idemo, drži se. Drago mi je što smo se vidjeli. Da, inspektore, ne mogu gledat kako se to tužno opraštanje odugovlači. Biste li nas ostavili malo nas samo? Znate da se pozdravljamo. Ovo je, da, dobro, ovo je uistinu bio isplativ mali posjet. Da. A vama želim ugodno putovanje i želim da nađete ovce sve na broju i u dobrom stanju, gospodine Čvorak. Da. Bilo nam je zadovoljstvo. Živjeli. Doviđenja. Hvala Bogu, Beba, idemo kući dok smo još koliko toliko pri zdravoj pameti. Badnjaci, ja vas krstim u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amin. Ajde, baba, krstice, pozdravi Gospu. Ite i Bog duševno spasenje. Šta će ti ide prije? Ajde. Malo rakije, ajde, pokaže milje. Evo vas dvoje, ajde. Na dobro vam došao Božić. Sveto porođenje Isusovo. Živjeli? Ajde malo zaigrajte, ajde. Ajde. Ćemo malo. A sad pođimo. Vi ćete moji gosti dok sve ne bude spremno za vaš povratak. Vaše visočanstvo. Ništa, vaše visočanstvo. Kako visočanstvo? Uradite kako sam rekao, ajde riječi više. Vaše visočanstvo. Kako visočanstvo? Šta sam ja? Nitko i ništa. Moralna propalica, kepec. Cijeli život pohlepa za moći me vodila, a sad me proždire. Vergo si upravo javio da je Kalga ubio 20 zarobljenika. Ubio 20 zarobljenika? Da, vaše visočanstvo. Stavite ga u okove i bacite u tamnicu. Sutra neka se sastavi vijeće sudaca i neka mu izrekne pravednu i primjerenu kaznu. Ubio 20 zarobljenika. Ubio 20 ljudi. Vojniče, u zarobljenicima gledaj ljude. Prvi put u životu, u čovjeku vidim čovjeka koji sam ja slijepac bio. Ženo, pomozi mi opet biti čovjekom, ako sam to ikad bio. Pokaži mi gdje da nađem tvoga Boga, da ga upoznam, da mu se poklonim. Žedan sam svega ono što si govorila, žedan sam tvoga Boga. Dragi prijatelji, braće i sestre, ja nemam riječi da iskažem zahvalnost za sve ono što ste činili i što činite za naš narod u Hercegovini. Vaša osjećajnost, dobrohotnost graniče se sa biblijskim dijelima milosti. Ova djeca ovdje su upravo prošla njegov put. A nadam se da će i živjeti njegovim životom.
jer Božić je više nego svjetlost svjetlucavih nakita i mirisa kolača u našim domovima. Božić je više od uobičajenih darivanja lijepih želja i čestitki. Božić je stanje duše. Božić je stanje duše. Istina ponekad se rađa u radosnom srcu, a ponekad u uplakanom oku. Ponekad u buci svakodnevnice, a ponekad u tišini štalice. Ali uvijek u srcu čovjeka koji ga čeka. Blagoslovljen vam i sretan Božić. Ne možemo pobjeći. Sve nas traži. Čega? A ti se Zašto? šlepo malo doći. Kako ona to podnosi? Koraci odbrajam. Što ti kroz? Da nemaš pojma u ovoj crvene tabletnice, a gore kad ovdje ovako crvene i toga da li toga vješta. Isto crvene. Ne znam, meni su ove zelene bilo bolje. Koja? Samo ova. Možete samo malo pojaviti. Džemper. Nisam ovaki ima i kad mi je bilo 20 godina. A se sviđa? No nije, jer mi se sviđa. Hvala ti, hvala ti. Zbilja je prelijep. A zar ti nisi imao dar za djeda? Ajde, šta ste navalili s tim darovima? Pa nećete mi zar kupovati 2 džempera za Božić. Ma, ja ću tebi svoj dar uručit poslije. Dico moja, pamet u glavu, štedite pare, tribat će vam. Od to koliko smo imali, vaša bi baba napravila pokoji zarežljaj i gdje bi metilo svega pomalo, pa odnijeli sirotinju u kući gdje je bilo puno stariji i nejači, ali hvala Bogu bilo je puno selo. Uvijek je govorila, mi ćemo se malo stegnuti, neka i sirotinja vidi kad je Božić. Bože moj. Pa i to je bilo čudo. Uvijek naći i imat miru za sve. Neko kad pogledam, čini mi se da danas vali baš ta mira. Izgubio čovjek u svemu miru, pa je izgubio i vjeru. Eto, i opet mi ne iđe iz glave da ima oni koji na Božić više se vole gonjati po snigu, nego za svoje otići na ponoću. Ma volio bi da mi to niste rekli, nego pali. Bože, dok vrijeme iđe naprijed, meni se čini da čovjek iđe nazad.